Geçmişten günümüze unutulmayan mısralar 61. Arapçadan Türkçe ve Kürtçe tercüme Abdülaziz Hatip. Uşkur limen evlâke ma'rufa. Tekun bi fadlin nefsi ma'rufa. Sana iyilik yapana teşekkür et ki erdemli bir kimse olarak tanınasın. Spasiya kese qancî li tekirî bike, dawe ku tu bi qancî bêyînas kirin. قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى فلو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى. Kişinin kendi ayıplarını unutup da dostunun gizli bir ayıbını diline dolaması çirkindir. Akıllı olsa gördüğü takdirde kendisine fazlasıyla yetecek bunca ayıpları varken başkasını ayıplamaz. Gelek kirete ku maruf iben xwajibir bike û ibek ya hevale xweya ve şartî eşkere bike. Heke xwedan aqil bûya ew qas îbên wî yên pir heyî behsa îbên kesê nakir. كل بر يشوبه كدر المطل حقيق بأن يكون عقوقا. Gecikme kusuruyla lekelenmiş iyilik kötülük denilmeyi hak eder. Ew qanciya ku bi dereng mayînê îbdar bûyî layiqe bê navkirin bi neqanciyê. لو أن من قال نارا أحرقت فمه لما تفوه باسم النار مخلوق. Eğer ateş diyen herkesin ağzı yansaydı, hiç kimse ateşin adını ağzına almazdı. Heke deve keseke ku gati ager bişavitiya, tu kese nave agiri nataniya serzimane xwe. ومن يبغي الصديق بغير عيب سيبقى الدهر ليس له صديق. Kusursuz dost arayan ömür boyu dostsuz yaşar. Kese li dostê bê qusûr bigere yê heta saxe bimîne bê dost. إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكن يصدق في شيء وإن كان صادقا. Yalancı bir kere yalancılıkla tanınınca artık doğru da söylese kimse inanmaz. Kese yekcare bi virukiye bête naskirin, edi rast jî bêje tu kes jê biwer nake. إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره فصدر الذي يستودع السر أضيق. Kişinin göğsü sırrını tutamayacak kadar dar olursa, sırrını söylediğinin göğsü daha da dardır. Kese singevi tang be jixafa vira xwe negire û nebêje, singê yê xefa xwe gûtiye hî tangtir be. أنفق ولا تخشى إقلالا فقد قسمت بين البرية آجال وأرزاق. Hayır yolunda harca, yoksulluktan korkma. Çünkü mahlukat arasında ecel ve rızık bölüştürülmüş olup herkesinki önceden bellidir. Dreya xêrêda xerc bike ji fakiriye netirsa. Çimki müddete umre insana û rizqê wan ji berê ve hatiye parvekirin.